faanga o mautaulanga. Halapai ni tu ka whakamatala, hona ni whiroa mai whaingata, no noa tawa ke whai ana. Me tatalo moe atu hei lala, halapai ni tu ka whakamatala, hona ni whiroa mai whaingata, no noa tawa ke whai ana. Me tatalo moe atu hei lala, e wisai, parapakapo, amasi mohono fuloto, kaneongo, eneto, na maunga ki e tai pono, na e toko, e whanua, e tupo o hapai ki olunga, ke malui, me olunga, atonga nio whai o tupua, utulai na o tumatanga, matakau no ve ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utukalonga luko e hake anga, utula aina o tumatanga, matakau no ve ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utukalonga luko e hake anga, he wisai, karapakapo, amasi mohono fuloto, kaneongo, eneto, na maunga ki e tai pono, na e tuko, e whanua, e tupau o hapai ki olunga, ke malui, me olunga, atonga nio whai o tupua, lele a moe mai ko mokotu, ko e whangwe lolo a halai walu, sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu, lele a moe mai ko mokotu, ko e whangwe lolo a halai walu, sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu, e wisai, karapakapo, amasi mohono fuloto, kaneongo, eneto, na maunga ki e tai pono, na e tuko, e whanua, e tupau o hapai ki olunga, ke malui, me olunga, atonga nio whai o tupua. Ko kore ke hufanga moa he ngahi whatapu toa pe, whatapu a tupa meheni, talanga te teo whai ki tua mama o kai, ata e whainga maari e koe ni ke o atua iha mō polokalama ko ia, whatawhanua wha o ki he weekend, ko heni whoki pia mo e whafafonga, whare rea tonga tak whitu, palo a piwen piukala ke maa whahoko a te tau polokalama ko ia, ki he weekend, malo e tau mao e pongpongin, ko ilo ko e pongpong whalai te eni, i he whahai ko eni, whai whanua ma koe nuk tau kau ki ai, aho toa pulelulu eni whetu ko Amerika moia, whetu atu koia ka aku tau whiwhia pek tau kei mao e manawa mo ui, tau whiha aki i he polokalamani pia kua te taitali rei, mo e taitali loto mawhana ke teki mo tolu ko toa pek mo mua mai, o kau mai mo ki maua ke tau kamata i he polokalama, pehe ke teki mo tolu ko toa pete mo toki mamata he tau polokalama i hao whainga maarie, o kua te taitali loto whiwhia ke teki mo tolu. I he pongpongin fok, whiwhia ki tatai lerei whafafunga ki tongatap, whitu, malo e tau maa e pongpongin ni e piweni, pia malo e ngawe lahi mihena, ko ilo i ko e wike ngawe lahi ena ki modolu, lere whare area, a umai ka aneafi, pia ku malo loe ahoni, aku mo whewhehake ngawe pia mitongana. Malo pito tau pia, malo e mawhanga maari, ko ia, kore de piki ufanga te pe whatapu. E tuk pe whare rea neafi. Koi. E mau lawati ki whaunhina e ampastoa seina.
Koi. Ngai. Ia koe toki lava nei ki malolo. Kako lahi o pita e kotuina pana mo whanau pe whare alea. Ai lahi ngā ue, kai kovi e ngā ue. Ike, ko e lau maari fukia ka awe sioge. Ke whakalakalaka continuously improve. Mahino ngai matawai vai. Kau kono whaapo whapeo whaitoka ka kia e sea pa mo e kau mai mipa ke whakaliri ngai matawai vai. Kono whakatoa malo e mawhega mare. O ki fofolo mai tata e programa ko. Koi. Koe tu foki me I wharearea mau whanonga tupe he ko ngalahi ko lava I kakai whanua whanonga tuke lo tong kerere wharearea ko lahi apita ngahi kaweinga na mawakaya te ngahi ripoti na mo talanoa kia I tatau te whito ki he goe ngahi lao na e whia ke whai whakalere kia o goe ripoti ai atita seniare na mo talanoa kia pe ngahi mea ke pe ku lava ke mo talanoa mai he ngahi wiki ka koe ngai ni ku lo mo ki kamata mai ko ki foi konga fa foi tu ni ta to alu ke ngai ripoti mo mea I wharearea ko ku se fo wakai hifo o ku laungai koe ki wharearea tonga ta wha ka koe ke mahino ka kai whanua koe hae ai makatunga koe naka kia hatohi e prosi mai ke mausio koe hae uhinga na whai hano launga I koe, pe koe koe whailo wharearea koe, pe koe launga I pe ke wakai ke wharearea. Oia, o mono lau, o lau fuga more taimi e whangi peti issues koni. Ka mono lau, o ku wai peho haa kia e kau pou pepe. Ka koe laungai I a koe moau solo. E tapolo kalama. Mandu e osko koe e nau tau te au. Ko se nau tau te au koe uhi koe rea na kuwhai. Koe rea na kuwhai ki he whakiki pe mo tipeit pe mo pare mea he tuunga whakalao mo whakapaanga ai lulu tai, he? Koe. Pe koe rea na kuwhai ko eke atu e paanga ko he ki he, eke atu e lao ko he ki he. Pe koe ku whainga ke whakamahino I he koe mea whokia nei hanga he taki o Singapore he taimi koe nei huha ke ai mau ina taina tahi wano ni mahui koe ke whakawhai ke he private te private property me public property he ai mea e pureanga mo te mea pau whainga koe ke awe ai whekau I he whakau he koe rea koe na kamata tafoki ke urea ki ko paanga pe a koe mo tamai oku ke tawataina ke whamoreki ka koe he context koe na usio koe ki ai koe te kui pe o ne spoil kita ai mo pe koe paanga pe kai ke usia wena ha kovi ai koe koloa be ho kui o ku ke whaiteri hake, koe foi execuete na urea. Koe koloa tuku hawe whanua o kaha no lao. Ai ko kuhinga hei kai ke whaiteri hai ne hanga allocate holo sirini he ne whakaamu pe ana. Tai o mai ki wharearea, tai fauki he lao. Ai ko kuhinga ono whailo au, sai. Te keike o mai ka au ia ha tau pehe ha whetutaki. Ke oange ha aku tari he taimna e tuhiwhai he sea. Ai nau, o whoki he kwaike ui lau ai foi process ko ia. Ono tuhiwhai sea ke committee privilege ai launga ko kai pare mea he kurea. Ki au, kai peke ke si atau ia waha pakai ke withdraw. Ai koe ke withdraw ai kurea, kai peke si au waha pare mai. Hange koe kulau, ka pau na naulawa o mai ha fo irea e taha, ke ne whetongi e kui. He koe fo irea koe kui, koe fo irea e o kasi e tiksinari, unga wea ki
he po tala noa iha whahinga le volope. Ai nau whahoko atu whoki nau whatala noa ke sea. Pea koe tohi momoe a pigo tahiwa fitua pea koe pea ke sea. Na e momoe peho o kui ai api koe ni he tahiwa fitua ka nei te ke le sisita. Ai koe ke ufiu pa ufiu anu whokoe pea te hawhiria ke. Tuku ke ka pau waha whahinga mea ia te kui u te maa ai oku kai ke te au te offendi ai ka pau. Kai ke ka koe isi u ke hea sai. Te kei koe te o mai haaku whainga maari e ke o haku tari ki mua pa nau tok whae nau ngā oe. Te kei ke o maha tohi whekau. Te kei o maha tohi mai tu koe hopo koe toa peo o mai te tohi. He koe kupu koe o ne whangamana wai ai condemn koe preach o privilege ai whafufonga koe kupu whinoa ko nistu toni sai te kei o mai mea koe o ku hawa tonga tam whaia ka awa tala mai ke u kore whamore more ke o alo kore whamore more he pare miake ko peke hai hua wai ke u kore whamore more pe au tūria e au he ko ke au na uongo e au ia he sound like a traitor ka pau na ranga be mai te ko fe time te ke atai ke hau ke komiti ke ke tausio ke launga na fai he pare mia ai ko uhinga he ko nga ko ka tau ka be fokan ke te mokalati pe ko nga taha nga expressions taha nga values nga principle a freedom of expressions he o mai he kupu fitu ai te tawataina ke te tohi, tawataina ke te lea, ai mea au he te whakaukau. Pea ka paurewa hanga he te lea mo mea te tohi o ti wheimi hataha. Pea kua irewa ni totonana ke ne awe ki tae ki wha mauanga. He te whemisi. He koe te whemisi ni koe loi. Koa mea ku loi boka. Koa mea ku kaka. Sai. Rotonga epse ni umea goia. Ku hau e tara mai ka au ke o alo kore whamore more. Aia ke au le vai ko na osti saiti na autoria, ko halai au te keike o mai hau tikite, te ke o mai hau right to reply, and I found him as a traitor. He kune tala foki ko talu ene whafofonga, talu ene ngau whapolitikare, tau ene tahiwa, talu ene whafofonga, talu me ua noa fiha, tau ene fiha. Aia ko ene uhinga o kau kei, o kupoto, o kune ilo, ai mea tala no ai. Kako tai ngoi le Hawaii ko whakahoko mai kau, I found it at the very beginning. He kai ko hatoki mea, he kai ko hatoki mea ai nia, he hoko he talo e mau kamata mai he, wafi uoa. Kai peke kau pehe pe tu peke tau teka. Ai ko ne foi hugo ya, ai ko pau Hawaii ko ta pologalama pe au pehe atu, o kui kai ko pare mea mene launga, mea totonu pea ana ke ne whai. Pau kai ko se aia mo ne tau tea, mea totonu pe mo ia ana ke ne whai. Ko komiti, ai ko na uinga ko ki ai, ko ki komiti. Ka ko insol, sai, na ku tuku aki ia, o ai pe mea ko ihe sai nisi o te hanga lava forecast, te lava peo o place ngahi pete ni pa te lava o forecast ko mea malawa ki hako. O kuia ko educated guess, e forecast te etu. Ai te kesi e hoko mea ko ni ka ku base educated sound reasoning, Ai ko kuhinga ko pehe ko tonga ta whana ne teu i ripoti ko ni. O kai ko ia mau komiti ka toa. O kai mau kau mai to he teu i ripoti. Ka ko ia une dominated debate. Hange ko au. Tai mo mau komiti pangai. Ko au ia ko terminate. Ko au ia ko dominated tala noa. Ta ko mea ko mau tala noa i ko mea hiki he kaukalake o mai ko ripoti. Ko alo kalake ia hiki ripoti without it. Ai une to me ka kano o mea tala ngai, Tai. Ai ko educated kesia. Ko tamai ni na ne hanga ia
o engineer ki tu ke tau te au e tai hopo i au, he? Kai ke ka ko ui foki ko e de fie mau ni o ni. Piki e he taki he fo i lea. O tau tina i matok tō tolu malo au kake ne ko fa fisika i go e pita ga si su. Tō tolu e pe nai kai te kai te. Sai. Aia ko e uhinga ia o e launga. Ana i loi ko hange ko tohi ko ke stea I'm not a troublemaker. Neongo na turi au ki to ko pehe ko kureana ka ke whakapapa. Ka wikai ko intention ia aku. Ke au ko intention ke o hake fofonga kakai ke malu i tu hau. Malu i tu hau ai fonua moi kakai. Ake te mahu inga ia ho nau fofonga. Pe tuange ho to sino, feilau ho to sino, ke malaki ai he kau fie maa oni, kai ke he beke oa te nau whaihala ke tu hau. He koe corruption factor mo no misplace ai panga tu hau. Is completely foi time ta tau pe nau tinai e benefit nei to ton ke mau ia he kakai. Hono misplace ai tu hau pe mo mau ia tu hau. Ai lau mari e pehe anga e whakaukau. Pea koe lau koe ne tohi, pa lau koe ne tohi koe, pea koe ne tohi, la huongo i au pito, ene ai masi lai mata ingotu hene whinga ke hange ku atalere ia kau atakovia, o as pehen. Nā ku alo kore whakamore o whekau, o kore ki a tawantap fitu, ke alo kore whakamore ke pare mea ke whakasisi hok tautea. Koe ku whehui, ko haina ne kore ki ai, ke whakasisi hok tautea. Ke hawai ka. Pe ne hanga whewe e ne whakakaugau o kou ke atu ke tautea. Ai ko kuhinga pehe. Hange ne ai tautea ko hafu hia lai. Whewe ai ko pau ke ulere holo kore whakamore. O se apa de toi pehe. O kai ke tonu ke amanaki mai ko ui o matu whakataha he pāti. Ke uhanga au o whakahaofia. Solo aia ki au ko ne hanga pe ia tala mai ko o se halai a pe au te ke hopo i au ai mahino le vaga te au o te ke ne ilo e na ulau te ke ne ilo e ko disu to te ko lao ni ko ai to tu ni e sol kai ai le ha halau nga pa tu hipo he se ke privilege committee wa ngere ba foi fatongia e tolga na to ura ke fatongia ke na hanga investigate la nga ana ke ngai fa matala pa i whamatara koe whamau, hange beu te ai bemoi nau ki mini trial, Ai koe mini trial koe au nau o atu au, o mai pare mia, he koe hae ku intention, koe hae neongo ai pare mia, koe hae ne interpretation e neo, ai koe nau hanga rewa o determine, ai koe whai whakarea koe mea, nau determine pe koe ai ha prima facie case, waha, pe waha contem. Ai ko foi determination ni pe ke nau pe mai wharearea o ku kai ha keisia para tropia. Wharearea o ku mautu i wai case, wai ai kupu he tau lao mau, Ka ko ne so ko nau me pe o faia. O se pe ko pa toki ui le vai wharearea ia ai hopo. Foi mala la ko foi mau hanga le vai wharearea o mai e tikite tohi i mai ai e foi kupu i la o mau a ke foi exin ko exin na fai ai ko foi le agora na fai o asi e to ni ai ko tikite ia ai te na o mai tikite o tala mai ko foi la o kupu mea kupu si fia o mau ko nga ko foi le ko pe ia le fai nga maria o kia ke o toka ala tau mo gloria ke mau hopo i wharearea. Koe whaunga ngā ue toi tūtūni. Ai koe nai mau he kau tau kei koe ni. Ai koe ko uhinga e koe nau tukua ki e koe komiti. Pa koe konisu tone he solo ka hanga pua lau atu. Whakamaala re reipe he whakamau e konisu tone. Kupu hongo fulu koe konisu tone. O peheni hono whakarea. Kei sio ke e maari e koe. Hanga koe he whakamau o whakamamawhai. Whamamawhai ai mahu inga
ke fai ai to toni ga a fare alea ke na fata olunga ke koni sudone ku fo fulu penio no fare ku o pau ke fa mau ia fa iloa sai o se hui go au na mu fa mau I fe ia o mo ui pe au tala mai ko mai kautea tai ke maha whainga maare ka hakutari ka ia ha hopo ka ia tau kapo hala mai mea goia ai upe he koe he kupongo fulu I kai tautea hata whanongi ai I kai tautea hata koe uhi ko ha mea ko ne whai kai oua ko whakamau ia o hange koe lao ai ko foi kai ke so mahal ko me penya me iki kono moni ko palpare ma ko ni ka mo to ta fa pe mo fa I ko patoa palpare ma fuoloa na ni hofe no ta mai na ni hofe pare mi malolo agris na ni hofe no mata pure si aus pene tu aquí ka to ka o ministra go he tai mo agris no korap tu aquí ho ta ke te ai go ari go tu aquí a Mississippi ai na to tu aquí a po iba tu aquí to ko ke ta to ma non to ta vi Kaki au ia solo na was ilo I peu ia he aho ko ia. He na hu mai peu ko ia tohi at ke mau. He na matu ko to ospe mau si to mai pe he hold of no confident Kana mau ki grupo email o mau fito ia ki ai ta no ai ngai isi. O hu mai peu ko ia o tohi atu. Kan bahal na ko si na was lau I can no longer work with people that I cannot trust. He na ko vale o bitau he na posisini. Mo na tai ilo a me go ku ia to to ni mo me go ia con istutone. Nga tape ha baita haua. Pe mo tonga tapo mo fulu na toki fa to nga ha na ma ko fa mo ka ko fuga I'm not a troublemaker. I don't take a funky petty issue go ka ki au mahino ka te au ko anga pe na au si e time ko ya ka una tok fa tonga pa una fa tonton pa to ya tu leva ai withdraw me ha to singa wa kwada I he uhinga ko ni he ko loto ke mahino ya ke ka kai fonwa me ai ka kai ko hange ben ko tau nga we ko ka kai ko na fa ma me ka kai ka pa pe ka kai una ku Saya bena to he ulunganga o treita mo sitasi mo lavaki fa wa ya ku isi wa kwai ka kai ke tui ke hanga faka lolo e amanaki mo mahalo e kakai o winga na make it for statement make a bold statement be o si be na hanga tuli au kana o si mahino I be au to no ne committee mahino e to no fare area ena ke ha isi wa ka he kwai ko wa ke fare area ko nga ko Finga ke whakavala maa ke mata lere ke. Ko ala whare rea ko whafonga e kakai. Ko kai ke utoka ngau pe te nau tāpara si au to e kutotonu mai mea ko ia kai ke utoka ngau ki ai. Ko loa pe ke ongo na leo e kakai. Ka ko loa ke mahu inga ai whaitu toni. Pia ka pau he kai ke whai he pureanga aho nis e solo. Ko whao whai e tauririu na e whai. Ko tau goni hoko e toi whai whiri ai. Wau pe kakai ko foto nga bene pureanga una mana ko ai to fili mai pe kakai tatau. Fa pe kau. E wau pe ko vai ga solo ko ta ko ku ngawe o ko ngawe falu fuat. Tendengo na o mai ke na ai ke ai me ko e mana tolu pe o tangi. Ko tau to ga ke tu nga ma. Pai alo fa ki fale ale ko ne alpota no vai. Ko e tunga whakawha he mou os ilo I katoa pe o si se nitia. Ka pau e o pe ka whawhawhongao o ta fusi pe mea ki ono. E ia lewa fusi moho mo ai. Ai kona ta no ke tonga ta e wa ta. Ko fusi mo ko fo ilea no ia. Ka ko original ko fo ilea he na ma uia me.
me kai mi ko e ke te ke ha we civilization mo ka fu mo sipi ane ke ka fu ngatu pe pe to la ko fa na u pa ko ki fo la o si pe pa ko fu si mai fa ko ka ho mo fa ko fu si mai fa ko ka ho mo fa ko ana ko fu si mo ka sa pa ko a tu ga se ta ko fa ga me fo na ku si ai hange pen ko ke tai ne mai ni wa na ripoti ka ja ha fale fa fi mari e fale telefononga ko wa fu ka usi o ia ki a fa ai ke lava pe hau ia me wa hau ke wa fu ko ni nuka lofa ka ko ai ni ke convene ni a vitu ha ke ai wa fu ia wa fa ka ko ni wa au kai te ha wa fu ai nei ton ke ki priority ai fa nga me pe ke tau tala no fa poto moving forward o se tau o tau hanga check wa ngai foi checkbox me ko lava mo tau un fa kala ke tau unu ka toa ko unu pe fainga ko ka me pare mia ka tu wa te fainga ko ka me pare mia pe na fili mana ko ai pe anga pure ai tu hawe fonwa ko uhinga pe he ko ngai ko aki awe solo me ka to ko ni ke alu ke ave ke kakai me na tolo ko me ko na hanga make a statement ke fai mo ile kakai ko to ko fa to fa he tu ai mo tu anta te vewa is a traitor Aia ko ne ok mahino he dai nimi ko nga ko ok mahino le ga he dai nimi ko nga ko ta ko no la nga ko nga ko fo issue pe kon na to folo ta ma he me ai ko fa ka na ko ha a fa me fo ona mo na to hoko ko la nga ko ha ok fu lo ko process pe fa le area lo pe he o ku folo ai talo o sia te e foi isi e koni ke panga pe hokui o si solo vai al me taute a pe neongo na e fe tokang hai ta polokalama ta imiko ia na ka ke tokang ke pare mia na ta mahino pe ko me ton pe ke ne fai ko ne ton ke launga ange ko e fale area na ta osi hange pe ko na ke fama tala ki ai na e fai tokanga ke komiti e na o si ko e na wafonga tuku na ka ke o atu e pare mia e na launga moko e na launga i ke komiti ke fai aki ko e foi mia na ko isi u pehe na tau tokanki ai ka ko na kone o si atu ko ha ku fuolo a pehe ai a processi o fai nga me pehe pe a toki si ku me fai filia o toki fai launga ai ki pare ai ko e fe ko ya ko foi dimension ke he hange ia ko e solo pena ke fatonga e tipe te na fi ko to hitangi na o mai he kaulanga novema wa fe wa ko to ko mai italia ko miti e august wa fe wa fa o si ai wa fe ko la ko tala ki fale maki pe to ke mate maki ka to ko mai fai to que au na kulea be ndia kwa je tu kwa kia e minister mo pulenga ka je tu kwa ke committee ko tu kwa kia fale ale ai inefficient ai fonga nga we ke now pay attention ko hinga ni ko fa ho we ki mo fa fo ha ke I fale ale o ko wongo I au pito ya o kwa je na toria o differentiate ai mahu inga o issue at that very point of time hange go ni ko alu ko ha issue a ukutangi mai kakai ko tangi mai ko ya o fe mauleva ke te respond ASAP so ke talo tangi mai o ka topa patau to mai mai holo he au ko se tauni ke o mai kife ko o si movete ka tahalanga ia o si hola tu me fainga ko na tai fe marie te ye solo vai palpare mai ai ko isi ta tau be moina e solo ai o kai ke ko sio o kai ke na ko si le pe ane kai ke ko tu ki ai fare area I he fahinga ko na fo ko pare mai solo ko tai mo o mai ai ko hatto hitang o avere vai ke privilege committee ko ni ani ko na fai o tautia ke na hanga lawe fo I efa mo fo I ke mo fo I oku mo fo I pea ma si ka ja me ya ke
ospa to mai fa ton o atu to o mai foi ngai foi fa ton ko sia ke na hivi mo na nivi go ngawe hala au pito ke tau te kape fo o u mea bak fai ngawe ke bak fai tokanga ki os ko me ka wange go lau fu loa ka na kai wa mana kia o to ia ha isiu o na o vale o he ono o hake ko me go na e tai na tau pe na fifi a ono o hake ke toi hulu i mai isiu wa ke toi mamang e ne ona o se me go ya na ke pe na to ia ko loi na ke ai ma e tawata fa ia me go ka to ai u me go ni pe ko ya ga go fa kau kapau na e fai mo oni kapau na fai mo oni ko yang e mo ni e ho glota mo fa u na kure aki kapau na fai mo oni o mai miniti fo me te ne ko hanga go ni ko hanga tu aki ko nga ko hanga ya e ku educated kes e ku wakai go aku tamai na ne dominate ai debate ngawe ke fai gao urakia ua o ga na wilo na to tuni tolu o ga na wilo kon silutoni ego ai pa go behere wa ke fu ka kai tala na ngawe ta hiwa he pato pa na ngawe te fale ale ta he hiwa ta ngo ful kana ke fai nga fai tuni ai muy ke lao ta muy ke kon silutoni o fai lo ngai wa malicious intentions why intention ya te loloto pero me na urota me na fifia hono te he hanga o mai ke o hake u me ko ya mandu na ta o sitlave pe tau de me go ni pena fa ma ke ta foki mai he go faga malo ya he go foi hopo ya go ya kapau ne ke malava foi hopo ko ya he kai pe ke to he kai ke te se vai ya u he me go ni foi hopo ko ya ko tau te go aglis ko hanga aglis ya o ave faga matala me loto fare area o papilisitu to winga ena na pehere va tai fra papa ene me na fai pena tau te ena do agris pa mo filo ka ala fi pa mo to ta foi a to no que tu popula na to te ge o ang ha na tikite te ge fai ha hopo te foi na tula ta tau be mo me na fai ka au foi o mai bota mai tau dia pena na faka ilo foki ma tu ko to ni o hanga he kup fitu noa o ko ni su tone o faka mana vai ai konga ko ni tu ni ke contem ke anga ta e fa papa pe ko le ko vive os fa mala la mai he fa mau ka paure va ma furia fare area o hoko ko fa mawanga ke fa mau I ha me mipa I ha contem o rules and procedures ko pau ke na muy ke ngai tawaina mo requirements o mai ko pongo fulu ko tata ko tawo ko tatol ko tafa ko tani e ko so ko tata yo pe no fare ana I kai fa mau I ha toko taha pe fekau ke hopo ia I ha fa mau anga pe tautea ia I ene tai hopo ka pau o ku kai tomo atu ki ate ia ai tohi frailo te ge ma to frailo ak so ke ma uiga go solo ai tau ma uiga ki tau raki ilo ai tau be tau tala no ai mo be tau fai ka tu go ma ai go na wongo ya pito ine ai pe he na ku amanaki atu na ka yo amanaki au ki ai I never expected him ke pe he ke ne tau ka po I halau expect pe au ya ki tau ke na no vai ke na muy ke lao ma ko disu ton pa na ka pe ke hanga le ve ya ulo to ke pe ko lao nga yo ku ko ambia na au pe I fare ale au pe hat ke sea turi e ko au ki tu ka te ure at pe au ko nga ko le o ka kai ko fili ne ka kai pa ko turi a ko ha me a ku ne hanga fai li fia ya Kau ko to e va henga ya ko me un hanga fai fia iau. Ko hono malaki ko toton e kakai ke na freedom of expressions e na fakau kau. Pa me go ngo iau ai fai na lava ki mo treita ko no fai me e fa fonga don da fa.
Ako si make pe au ya o si ilo he mau ka nga pa o si ilo be ka. Ka nga we fare. Te he make the position he o si pe ko en hau. O tara mai pa to hu pa ko malo loi mo fi ma no ni masiko. Kamata ki kuri apu ya he kune ave he taime. Si e tono ko si sol. O ngari mea ka. Bivene o mahino a bito ia ke kakai he wakai he tainimi. Ka ngahi taimi ki mua tau angin ko whaau ka ngā maheni. O ku taimi ko whae he komiti ko ia na tutuni pe aku katuri pe ko haku o whai pe he tari pe he ka whaafofonga. Ka ngā whoko ne hoko mai ka koe ko gifo I laine ma gifo I se tesi ko tau pe o ku ke hanga ko sivi I foki. Pe o whakalao o mea ko hoko atu. Maka no hinga ia o ku wa ngahi mea ko ni ke tuunga pehe. E ku nau whai pina dolo e whaunga anga maheni. Ka ku ke te whehu ia ko e mea ko wa o ke he tuuni ko na e whai mai ko he sea. O ku ke whehu ia pe o ku whakalao whai tautea. O ngā whangi mea iki pehe o ku ke mahu inga ia ko he whangi mea ko ia. Pe ko mea rewa ia o ku ne langai. E kau lele I whokia ke he ngā ue whare alea. E kune hanga rewa langa I ke taha kotoa pe ke tokanga nge he taimi o kuna whaia umea ko ia he ko tato te whito he ne hoko atu ka koe he ko pau ke whehu I koe ki fo ilaine kotoa pe o mea ko hoko mo ki fo ilea ko ia pe o ku whakalao e unga ue ko ia ko ta whaake ni aku ko tokangi ai o ku ilo I foke he kakai o ku ke os meke ko hosten na ke hangi ku ke talamai koe ke te whia ngā ue mo whafofonga kaku ilo I be kakai ko doa be ko hai ka whafonga patoa I whare are a ko mautolo. Ai kone tu ko ni foki ko taimi ko o ku mauta e hanga I e pe ki mautolo ka whafonga na mo alatu me pati ko e patoa. O ku wongo I lewa o ku mahina reke kakai ku hange ku tafe sino ko e patoa ku kai kia ha taki ke lawa whakalere I e umea ko I e mautolo pe ke ua hoko mai na whanonga I mea e no bere se ako komit kakato na ne mensi na ngane pe ko wongo I tae lata tamai tau tipeiti e ku whanongo ku momai modolu ia to e ke pe whakai ki modolu kai tuko e pure anga ko nau tolu tau hie ni ke sivi pure anga ka ke mosi mo tau ki sivi pe modolu ia modolu ka ko hoa ai ko pe eke atu o ku hanga e isiu ko ni o ngari to ho modokanga me hinga ue mo whai pe ko e pika konga pene hala whanonga ko pau ke mo fau he mea koe. Ko ia. Ko nau pene hala whanonga e solo. Hange ko kwhata anoa. O kwai whake e lau ia me filosofia au peheni. Ka pau ko foi maha fu pe taha kui au. O tangutu mai he whiri, tangutu mai he traitors. I would rather have the traitor. Give it for you. Rather let the traitor have that bullet. Bago foi mais beta. Aí ko lau ia ko filosofia. Ko whakakau ke pehe ke whinga pe ke ngau whakataha. Ko whakakau mo tu ai a solo. Whakakau mo tu ai a. Hei kai ke lava ko ngau whakataha mo taha kai ke aka ki tua. E ne whakakau monoloto. Ka pau hoko pe ko maka ngalo. Pau tau o silava ko whakasesere pe. E hoko pe tau o silava le pe. O tala. Na ngau whakataha pe tamai e masi ko ni. Ka mo masi ko ni. Hanga pe masi ko ni o whanai pe tamai. Ngau whakataha pe pa mo no mata pure hanga pe. Ka ki au e solo na ko au na e kehe ko tamai. Na gai ke ulau tau ke hanga o mai e ka ko hiri o hataha o whakamau ia kia ke ko whai tūtone a koe. Ai koe na uhinga pe tuanga tau teka. He nai o si o hake pe I si uia koe ni solo e taimi nai whai campaigni. E o mai pe e tonga tau fitu ka au. Pa na o si lea pe au ia he campaigni tonga tau wha. O mai e whakaukau e kau pou e mi tonga tau fitu. Ha e hui toi mōre a mau taimi ke o mai. He koe taimi na mau mai e ki tonga tau wha. Ha au ka atoa futimi koe kau campaigni ka tonga tau fitu mo au. Ma o ki ho makerika o ki popua. Pa unau whehu ha hui mōre a mau taimi e o koe ki ai. La ko peang e pe ke whawhi maari e pe ko nau loto.
It's better the devil we know than the devil we don't know. Neo na ilo e palparema to ta faka mau ilo I mean but we know. Kau fafonga ke he teke mau ilo. Pena mau faya pe e fakau kau ko ya. Ko ai ki nei ki fa maranga ko no ke lau ko fa maranga ko se ko mi kato. Ko me ko fa si a fare si. Ko tunga ta mai ko se ko mi kato ko te ke mo tunga ta mai ko ta ta fa. E fa mawa mo tuan. Ko opinion ni aku se solo ai ko ai ta wa tai na kai. Ke ure mo to i. Ko na tunga ta mai kai te ke ai whaka aringa le rei atua kakoloto haki kilangi koe fukiria ko ene hawa pehe mai loto koe a ko sfolofola mai tui kai ke falala ke ka nau ke higini ma be nau tolai ko nga ko nau fehia he patoa fehia e gawe a kirisi fehia iau o pe o kune o ngoi o me me whakasesere ne whakakau ke ne ai ko wila ko ki foi ai pe ke hange wai ke whangai ko i mau tolu kau kai ke ho ha fo ke u e si u pe sol ko algo o si hanga o fa mahino i pe me ko campaign mo mandate na mai he kakai vai nga ton ta fit e pure ile le fonwa ko yo alo ko pe ko asenita fa mafai ko asenita fa benefit a ako ko asenita he ko me ko e tolo ko vede kata ko ka hena o si ala to he pong na ke pe ke te whakau ke te rea ma tu na koe foi lao ko na mau ku talangai koe foi lao ko ke whakamalohi ke aha sexualen ke te oange te access ke kompita ka bau whailo kita te ftoihia ko drugs po a uia ka whainga mechanism ke ne empower no tau drugs. Mea bena whanga o ina ki element of unfairness na kusio he foi lao. Pako unfairness ko ia e whainga ko ke mahino o ko ki hia mamasa ko hia mama pea tautea i talanga taia o riunga uangia we mo ua te ftoihia. Pea hia mamafa ia pe tau tea i talanga taia pea mai nasi i holo au pito ai hia ai mamafa i tifto hia ai na kuongo i le vai uia o mauhanga mato whao e lao ke wheiwa e kautila kai whakawhihia i e kau rana ai kau whawhia e ki kau addicti ai na kuongo i le vai e meniti ko me ua nau sio iai koe whakarea e lao ke oanga hangofua ke polisi ke alu o kore ke wha mau polisi ke oanga hatoton ke nao o wha maloi i mai ai paso e timo e mea ke whekau i pakapai talangata e mo ua ai koe whakarea koe mea e lawa be ke mo ua kumi with warrant Kato mo ua bea without warrant. Aia, o ngoia wea hange fe pakpaki. Tala mai koe ai ke oku me ngofua, ke toke o mai he whawhama. Ta koe te iai pe mo ngofua bea ia nau tolu beke na walu ta ia ha warrant ia. Aia, i hene pe na o ngoi oku, ai noa ia. Pako osi koe, osi talanga i o mahino ke he ho e kiwa. Fe koe hikini mau nau ke hikini mai nau tolu ia. He whahai, au ke hikini ma whahai pe. Te kei hiki nima whaka uhinga leleia. Te peke whafonga kakai. Ke lelei whalufua. Aia na hu alua te pongpong koe na kurea pe mea ka. Ko toki ofua kea koe tok pongpong ia. Ko ofua kea he tau le kuhuki whaleale. Ka ki uwhia alau whaleale. Tako aue hoko hango fulu te ege u make up ek mind. Koe keitala whiri koe ako o ngo ile vai o feina ka kai pau pepe ke alupe ka koe ka koe foi aho ia hei kai te utoe kai te fu hei kai te utoe involved a hono talanga e ulao hei si o koe ai fu matolu i whare alea
ai anga e nau whainga whakaukau. O mau ke ove mai torea ko uhinga ko hiki ni ma pia. Tau pehe pe hangi pe ko whafofonga gona hangi pe na ko sea ko mika kato ene lau. O na hiki ni ma pia he lau. Kane tala mai e uto toni ke mau o tō whaata ko kakai. Kako ia ko ne ia na ko uhiko. Uhika ko ne ko ka joa i roi pati solo. Kako taha mea na kliki. Taingo na ora te o whakamalanga hapai ke mahuinga ke tokone nge pureanga ke fosoa. Na o moi awe hanga ko he ka minista o inga ke ne ki project i pe ko vi kwa je ko je na ga ha engineer ka ha ai ki waku ko ai ki asine ka ko kwanga ka wa pe akuya o kuna tola be ko taimbo tu ai wolo pe tawa pe au hifo le vai waku ai ko na pe ko wasi ka pe me ni u ka je na fa ka fe ka pa na ga ha wolo ange ni foi waku ya na tok fa hoko ya ka pa na ga ha wolo mahalo ko pala si ko na tawag bulu ko silo to tahi moya ya fa ta fo ki solo tau ilo ga to be ai fo so ko na ko me mu so poki popua imagine ka pa na ga ke tu fo so ko ya ko sto ga to mo pala si ko ni lo to tahi ai ko sio o ku kai de na no fo na to fo ka in ai langa nga we ke le ya ange le no fo fa hai ka winga fo ga ko e ku le a ko ke metafora na nga we ke e paula ke ka kai korinto o ko le ga wa ye le no ai o ko tuki ga wa ye tuki ya pa unanga he lau I hono sino ke ta pa si e ko nga ke fa ke ai salvation ne kakai ai ko kuhinga ke o mo ai ke mau tuki o ai ke mau lele noa ka mau fa ma opo ke mau lava o faka laka ngawe ke imagino ai fatal no ko ni ku ke fai hange ko fatal no ko ni ke se ko komit kakato ai hinga ko na ni o mai ka ku ke tala no fo ko ke me ta fa ke ta ka ma u fa ka tu ma do ta fa ko un ko na tu mai ai fa ka don ko nga ke ko pure anga ko ya mo CVE ka ko mo dol ka ke si anga ke ku ta ha no ko la ko na kita no ke ko he hu ke ngai api ko ku ta ha no fo na mo o ha ke pe fa le area o tala mai ku ta ha no ta ko instituto ne o ku ta pu ke hu fa malo ya fare pe api hada ke kumi ha fa nga me ne ngo ko fa muy mano ai foi lai ne ia ai foi konga ulo aki une ta mai tu ke ka pau o ku ha I he lao ka ko pa ko ne asiko he lao polisia ta mai la polisia en ofua ya ofisa ke hu ta fa to ma fa ki api ai ta mai ko ni studio ne ku ta no tapu ka ta mai le la polisia o ofua he kupte ta ni ma la polisi pa to o mai le ma fanki uhinga ka ko ke ma fu mahino I ne tu pehe ange ko na tu fe hanga I ha ta ma la pure tap no ka te ha o ka ta mai le fanki la o to fa ki ange o ko fu ka ko fe le me aku e fa he ka kai o mo ne me ko na o raise e committee lao o spe a ko ya he wahala fa tonea ko ya ko fa tonea ko na wa to ya fa tonea to no ya he ko isi wen solo ka nga wat o ku tapu ke hu fa malo ke fare pe ko api o hata ke hu ke kumi ha me a peala ki ateia pe ko ne koloa pe ha me e taha a ana ngata pe o ka oku hange ko lao sai ko pau ke hange ko lao ke he nia mo pe he go he lao sa pate tuku ke ai go guinga ko hinga ko kupuya ko ya he kai te ke hu o ka oka
ngata pe oka oku hange koe lao. Aia koe hange koe lao pehe rewa he lao pehe. Ta e tomo a mau hatohi kumikoloa. Ua pau ke iai, lao pe nia ka pau ka taha, soke hoko at koe foi kuptaha no. Pau a taha ne mahalo i wai ne koloa he api o he kaunga api. E ke ngofua ke o na toke, pau ke alea o fuakawa he awe whakamau polisi. Ko fuakawa ko koloa ku mau he api ko. Pato o angerewa e ne tohi. Se tuaren ke alo kume ne koloa kia. So according to law ia. Ke hea mo lao gon ko sa pate na ulau ki mo i fale area. O pe mai ia tuku kehe ka pau whakaata he lao. Ai go to whakaata ia he lao e polisi. Ke tutuni ai polisi ke emergency pe. Kake. Ko isiuia ko ia solo o ko ka mea fokia o ko sa ia he se agoi ahoni. Open ke he reasons, eh? Na was whahoka a mea goini. Pea koe mea whake taha o ko whinga pa ko roto e tokanga kia ngahi institution. Ko wike ko mahina ko si e solo na e whakanofo. Whakanofo e whakamau ka whakanofo pea mo TPP, Director of Public Prosecutor Office. Pena rewa launga kakai whakatatau ki he validity. Ai unau pehe koe tama koe na osi mo ua ia, na osi mo ua whamawanga pe or something in that line. Hanga pe he paremia pe, he pure anga pe, he kabineti pe, o issue application ke whamaulahi ke ne judicial review mai tutuni dai whai ke whanofo. So, ai ko maupe foi tutuni ko tohi ke sea. Ko mechanism o toton ke whakaivia ake a wharearea pia moe whanua ke naulawa whai mea koe without greater hassle. Hange koe mea koe na mau silence mau tolu. He kohono winga o tau fuakawa ke tau truly loyal ke hene asio. Pe tau he konistu done ke maanioni. Ko whihui koe aku, e malawa whewhe ke maanioni ka pau kuua motolu e whatonu lea. Ka pau ko tau he awe he anga e tui ke konistu done. Pe tau hi he tamagoe he anga e ne tui. Pe tau hi he tamagoe he anga e ne tui. Ka pau tu pehe konistu done. Hanga whewhe ke tau fuakawa ke tau hi ke maanioni. Ka pau tolu mo whae e whatonu lea. Aia ko whotu koe ki ai. E aha mechanism in place. O gai ai avenue o lava pe hange goin go foi kuputa hano sol. Lava pe he sea o fotu wat o apply ke famawanga lahi. Kene o mai legal pe ko judicial opinion pe ko review ke fe paki ata hano mo kupu wa fa la polisi. No. Aia ka issue ia te tau ke faton te tau ta fakiki be da to faton dia ka ko hanga ko tui hanga fe ke ta ofi he konistu done so ko he tingi ko kupta no tapu ke hu ki ha fare pe api o ta e to mo ma ha to hi kumikoloa fa ta tau ke lao ai wai fonga lao ai ko fonga lao pa ke alo fuaka vai o ko tui ko koloa ku he hanga le fa ma poesi ko foi fuaka ko ya o atu se suaren ke alo kumia ke koloa ko fa ta tau ke lao kana o mai na no ta mai se sta waren pe Yo ia, mahino ai whakatala noa ko ia ko no ranga pe foke ke toko ni ke to mahino ange ku he ku ai beka kai kuna fehu ia u mea behe hoko neongo ku mahino peke kakai ia ku whahe ka polisi ko ponga ini ku whaingata hange ko trucks mea behe tofu ia e whanua pe ku whai behe potongai polisi e taimlahi nau whatongia ke whakahoka ngā ue ke malu i kakai i society ka ku mana wasi i foke ai kakai tokolahi ia ko hinga na afu ngā ue e wāre aki he ni ihi ko ia he mawhai ia
ai mawhai ko ia o mōrea tau ataina ko kakai i hona ngahi api hange ko ia ku e mana tui foke u review ko na whai ke konistuto ne na kau e tau ataina he mea na talamahe mea e kakai pe mo konistuto ne tapu ke ala hata ke tau ataina ko ia kakai ke te liliu e foi lao ko ia o ku fia mai kakai ke na tau ataina kako mahal ko anga pe u kako smahina pe ke kakai ko lao ki tau mui ki ai ka lava ke puke tau ataina mo malo e ai fonua piven kako ne tu ko ia mahalo te tau hoko atu pe u mea ko ia he ngahi isi ko ni ku mo fa hoko fale area na ku ki afe mo me fale area wai be ngahi isi ula to ai ka ta to hoko ate ngai mea ko ki fa o se ki mo ai komisiona ko tau e fai hala ko tu ke sino mahu ngai ni me he ngahi pure anga lahi ki mo ha wai he o se tau liu mo le whaka amu ki whakotu o sino ko ni komisiona tau e whai hala. Ai tau lao, e tau whanonga mai. Pa koe ni ko kamata e aurua ki o siulai, ai komisiona ko ia tau e whai hala. Na u wakai ane pōna e whai e nau ane afi po ane fiafi. Na e whakahoko ne conference pe mo ka whai angongo. A komisiona na e whehu i kia ngai mea lahi. E ni ihina na e whakatata o au ke whana wako. Na e whehui nau mahuinga i ai. Na eke ke komisiona. Au kono eke ke go ha ke I tongani ai go ha me go fai tongani e te ahari liu e hoko ke fonua o I heni pe ko te mau ke I me be palpare matatau tata fike trucks na e pene utari mari ke ai ko ke ka ui he me trucks to ke he ka pa e anga I ka officer e pure anga ku na ko felave tonu moia pe la valeva ke nga ki ai ko ngai ko vive na mahuinga I hano eke ki ai I Nusila mo azeria ko kau fa maulahi tu fa maulahi ko kai Nusila be mo azeria ko komisiona polisi ko Nusila be mo azeria ko komisiona tau e fai hala ko kai Nusila be mo azeria ko ke te o ma kai me Amerika ke na mai na tolo aka ko tonga o ke o mai beta tu fa maulahi na hilakanga pe he me muri ka balang a mo tau komisiona me muri polisi ko ni o mai ni mo tau komisiona tau e whai hala me Nusila o atu ki tonga. Ko ngā ka oku tui foke e whehui koe ka whai angongo o se ai pe ka kai tonga unau keipa polo ke nau whai e uwhatongia ko ia. Ka koe tari foke e komisiona ko ngā kone hau koe ni o kai ke mahenia mo ka kai baku ke kia hano whamiri baku ke kia hawhai ngā mea e lawa ke uesia ai ai ngā ue koe me whatongia ma mawha kune whai a dange whai angongo ka hei ke fuoloa me heni. Ku ke make friends I tongani ba ke ilo kakai koe, ba ke friends me kakai koe, ba me kakai te nau hau. E wesia mo whai whatongia I tongani. Kana tamai pehe, tangata koe o ku wai pe lao, o kuna mui ki ai. Pe a kune tui pe, koe whatongia ko kuna whai, e whatatau pe ke lao. Ka koe wakai a ko loto ke atonge ho wakai. O ku ke pehe, o ku ke saiange pe, e tau o atu e tau kau ngahilakanga pehe. Komisiona polisi, komisiona tau I whai hala, tu I wha maulahi, pure. Ke o atu me he kaupalangi me muri ko ngā koe tau whahinga ulunganga whakatonga, mo tau whela lawe I no whakatonga, pe ku o staimi pe ia ke tau ngā unu hange ka ngai mea kwhai e ngai whanua muri Nusila mea, ngā ue akpeho nau kakai. Solo ko whalea whake mea goi ni. Ko ia mea puna ea. Ko Nusila ia he kai ke tau amana tau ke tau practice ai mea whai Nusila mo Australia mo Amerika. Kai ke tu ia ua o ton ke tau amana pehe. Ka pau o kai ke tau ngā ue e whai hala whanonga pehe. Ko mea ko mahu ingai ka au se solo e. Hono o hake whakalelei o ngā ue mei whare area. Ko matawai ia. Taha whoke mea nā ku. Kau ka we kai ko ha whare whakahou eiki. Fufo ianga mahenia pa kua matolu. Ai ni ko so ko whakahou eiki o mai tangi e wafe wa. Tangi a kakai mo ka langa. Ko ye ho ha ho eiki ki ai. Toko mai pe na utarina to he wafe wafa. Ko ke he e whakasewaniti.
pe me fa ho eki ai go os fai le aulili he wana hongo fulu tuange mai he ne afio ai executive ki he fili ai kakai pa tau ke o mai pe to fa ho eki ake foi ma fai ko ya o hange pe tau fenga hola ta do lua ko ni ko fo tu se ko he Titanic ko pau ke ngoto e wakai a ko ke lava he ngai do arrangement ya ko o to he na o se ke mai me ko ni he hai ko Britania ka o be he ya ha to konia he ko ni ko i he ni anti corruption commissioner but there's no way ya ha ni to kon pe fo matala fo ke elito me go i he fakau mo palo pare ma ko faunga ai wange ni ha me le mau e compone ne fa pa o mai go foi puha uila pa tau pe le me he puha uila pe kai la hinga hi si ni go ke fo tu le ia ka wai pe ai si kisho pe nolo ka wai pe ai be mo privy council ko ngai faunga ia ko ngai institution ia ka pau ai ga ye tau hanga o fix them he ko ni solo na ia attenzione palangi o si pego go hopo go asika ai Royal Commission go nga wele wa palangi ya ki ta digite pare ta digite ai se go ai shipping i ta digite atalaget ko mu ke pe ta taupe fe kau ye ai palangi ke mai ne fa pisi o que que para go ye how you we stop being naive he go me go pa que ha me i faka apa que ta que fai nga fare si go fai mai go e se como que cado he toku ko me ai si ka pau ko fai nga ata mai que ne tataki fonua aki tai ma usia o mea o palapare ma koko ko vela ko no lo fa ka fa matala me ko ni ko tala no ko se a he mau po se tauraki e poti o ia ai ka no fe la ko na wanga o tabu ni fare ale o vela ya no lo fa so o ko ke na fa tonga consequences o fai tu ne tai ma usia all that they needed to do he aho ko ia kon faava ki tala ngai ke asi mai le o kakai to hai na me fai me ki mu ka ko no loka ko o i kai ke ai ko poini e solo ne ongo ka to a mata le me go ni e kai pe ke he kai pe ke ha ne te impe Canada o si pa ko me ne ta to ki fo mama yang solo tohi mai e Reserve Bank ki he Tonga Development Bank ke whakanofo ai kautare kita whato mo CEO. E kautare kita ko ana to whanofo ne pe pare mia he ue ko osi ke hoko ko whakafofonga pureanga. Ko whakafofonga pureanga me wahenga e ua. Na whakanofo he mau o minister. Ko he criminal offense. E ko bribery. Criminal offense, ko bribery. To mai be fa no foi ko va na ai pange pa no foi ta. Ai ko me ai asi felisi ko o ngau anti corruption ni. Ka we nga hi o kulau ko corruption ni. Ai election bribery. Ka ko neongo ne hi ko ai o ke fa pare i be ngai va ngai ngau te sa yang ia he hu ki fare area. O que whakau o whe te tau aluki whe. Marila. Koe ne tuu whako ia e piveni. Koe oku kei toko lahi pe kakai. Oku nau kei pe he pe koe whaunga oku totonu pe ke e koe ngā kuhange koe whatala noa koe whai. Na e sai pe tahena e lue tu mo ne invoice ki whe. Toho mai ne banko sistemi ko faunga ko sistemi ko taunga aki ko ia ngune
whakaata holo u palapare malahi ke hoko I whanua. A wai taha hene kune whehu I mai, kune tau whehu I mai whakaukau ko ni. Ko u mea katoa ko ni o ku ke whakahoko ko whehu ko ngai ua. E taha ko ni. Ko u whamatala lelei ku ke whai, ka e lava u whamatala ko a tohi I hapokotuu, ke awe ki wharearea ke ngā ke lawa ke whinga ke hoko. Ai u whakaukau ko ia ko hamea e toko ni ange ia ke kakai. Ka konga hono wak pehe, o ku ai u hinga ngai palaparema ko ni, o ku nehanga o mai whakaukau, o totonu ke tau, ke ua tuku hono whingai, ke toi whakatemo ka alate ange ai purenga tonga. O kai ke asimai whihu ia ke ngā ke temo ka alate ka kato, ka ngā peke toi whakatemo ka alate ange, ai ngahi mea e purenga tonga o ku iai taini mi. O ku ke haho wakai ki ai. Ko tāko kia e palaparema. Ai peko na ulau e solo ko ia me puna ea. Ka pahi kai ke tālanga I he māma mo I whunga te pile he kai ke hawhakaukau e aluai. Ka pahi kai ke tālanga e anga whewhe hano whotu ke hoko ko halao. Ko poi nia koko mahu inga ai polokalama ko ini. He tangawa I tau ki I kasa ke ta hulu he fuloto whabouri e whare. Ke ta lava o mai ngai kakano lele. Hangi peko ni koe mea koe ni solo. Talo e whai tūtūni ai whare ia he nau rules and posita. Te ia ngata haia challenge pe ku mui rules and posita ko ni he koni tūtone. Toki fuafua pore e mea koe ia he tai. Ai ko ulau eo ko monu ia anga. Ai malawa e akirisi one tāmai whihi. He koe position koe e kutaukawe koe he isiu koe ahoni. Nai malawa ia koe hungat na whai akirisi ahono porei. Ai fui tutuni a whare area. Ka koe no molo ia koe tutuni te whare area pa hangere vai koe tutuni a mea sihova. Ka koe ke utui pehe. Ai ki au. Ko e ku tala noa solo o kua hano pepes. Ai ko ulau koe ke urere noa o koe ke utuki ea. O kuia e amanaki aku he koe mawhai whakoni sūtone. Ai kakai he whiri hoko. Ai ke amanaki au te ulawa toi ririwe. Ai tau whia mo whakawawa au no whai roto whare area ai ahoni. Koe whiri ai kakai. Ka pau I he whiri hoko. Ko kuhinga I tau nao e whakaukau ki he whiri hoko. Ka pau o kusaia kakai ke ririu e ngai mea koe ni ke toi mamange. Koe whirea koe mantoi na tapolo kalama he pehe whakatemo ka alati ange pe koe whakatemo ka alati ka kato. Koe whihui aku pe uilo he kakai koe mnaurea aki koe hae whakatemo ka alati ange pe koe hae whakatemo ka alati ka kato. What entails, ko ha composition. Ai ko kuhinga ko he interview ko agrisi. O he ia kakai ia. Confuse he foi rea ko temo kalati. Ka ko elito me au taukawe gai ke pure ilere e fonua. Ko ha me te taulalanga ke pure ilere. Nau fa temo kalati. Ko ne toki uhinga lere ia. He ko ha temo kalati. Mare tangata tangata. O kuhinga feina ke whakawhiofi mai tala noa ke he mea o ki he context o e atakai mo isi o tau iai. Tuke o mai textbook ka. Tuke o mai mo e haifaluti ngai foi fiuri. O mai ke tau tala noa e pure I fefe e lava fefe ke tau pure. He koe ni e solo. Tau pehe ke atakitua. O stutoni e ke unistutone ke ngau e pure anga ke atakitua. Ake e nau provide anga I report. Ko wherewa te whakatemo ka alati he atakitua. Tari ui. O stutoni e ke unistutone ke tari ui mai e pure anga ke panga tu hau e whonua. Ki whare area. Tari ui ia. Ko nistutone. O stutoni e ko nistutone ke pure lao. Pe whakawai tui whakawai. Ai kau me mi pa mo kau kabineti ke whai e nau tutuni o whatatau ke lao. Ko rule of law ia. Ko poini e nia aku te kei ke tauhanga o implement. Ke tauhanga operationalize ke function. O kui kai ko tau ai mawhai, toko ai mawhai. Toko ai ke tau toko lahi. Ko pure rei
tene o mai e ia taha ko toa peu lau maari le rei o ofa hono hene whanau ofa e ka hau pa wai lau maari mate ki whonua ai o kawe o hinga kawe na aku o campaign o i toa tawhito na imahina ga te au o kai ke whea more hok tai mi whare area o mea bena aloi ki toa tawhito pea o ange kovina ni te koini pau mo loto ke pure i le rei e tuku hau e whonua. Pau mo loto mo ofa ki he le rei mo hako. Ka mo toko maha mo whiwhili ka. Ngā te ai. Koe hae mea ngāue te ngāue aki. Pe koe kiri, pe koe viri, pe koe hamala, pe koe sipana, pe koe sputuaiva. Koe hae mea ngāue ke ne mau ia. Koe mea ngāue te ngāue aki. Koe ai koe pe mai ta ope mo e hamala. Koe hamala pe te tau turite mea koe tau pe koe whaiwhao. Kai ke utui pe hea. Koi. Ko te mahino o pito e whamatala pa matali koni ku ki hanga o mai ke uwha kau koni tau tala noa ki ai. Ka koe ngā ko ta taimi pimen me o sene ta hawha hoa taha mai konga. Ka hapa u te ha mea ke loto ke whama apopo ke ta tala noa hea honi. Ata toki hoko atu o te hoko atu mo whare area pe ku osi ho mo whare area. Koe ngā ka pa o si pata whoki pe ki he. Koe. Oku o se whare area ia e soro toki hupe ni a haura ki o katopa. Au e maro lo ai ni. Pea ka ko lele ko va hata mini ko e funky committee pe. Va bona e fatonga nei foto e wa tata. Ke to ai ha committee ke na to shofi mange ma me go fai. He ku fatonga e inefficient, very inefficient. So na tai fo poto be e na o tango tu pe fa no ke o mai ko to itangi. Pe o rak fa tum pe o ia o mai so talo mai to itangi ni ma ase tau ni. Ko mai ni a kos. Ai ki au o toton ke ai ability i fare area ke peheni. Kone o mai beto hitangi, regardless pe koe hae palani ai whare area na o whai, pau ke nau aten nau toria ki ai within 7 days. Pau ke whai ngā wei ki ai. He koe tangi solo, koe tumu ia, koe nau ongo i o press e nau. O koe nau totono o maraki. Ai koe hao ia, ai tau pe, koe lere mai mea lere maraki haki motua. Ko ne kaila mai ke toko ni tari na ko ala nge o fowakai komiti ke mo pete ma o ma toko ni o tari e begi mo to e la lo bele o se wa fe wa o se wa fe wa tolu ko ako se wa fe wa fa ba to mai ei o ko ma u ka wen do don ke wa to se ni ke la faka se le ga o masi ai ke algo ga fo ke ko poinien solo. As long as we can lava transform the mindset i whare area, ke na hanga tari ko whare area, ko whare whakase wāniti. Hei kai pe ke toi i ririuha mea ia. Ta tau ai pe pe ko pe na moha toi poto matiketika na mo Einstein mo mea o mai ke nau wete. O kau he whamawa ahi kai pe toi sea mea. Ka ke sio ke whainga mea koni. Na aku amanake au ko whainga whakaukau whahoho e ki unofo pe kau ho e ki. Hei wa mana gau ka weni mo ka fofonga ka kai enia. He ai ke na mai na toria ke malu e fa ho weki. Kala ta ke no. Ai ni go fai go. Ai go ai dia ke pehe ke tu ke fa ho lo to ke tang mai ka kai. Ai ni ke pehe ke ko tangi ko fa lo to ko via. Ko ne a upe ha fa hinga le volo o tangi. Ko imagino le vai ko ne tau wha, tau potui. Sio, whaka la hipe mautoria. Kai ke te ia toka ngai e taha. Pe koe hae mea e tangi, whai pēia ke he lere ai taimi. He koe ke wha toka ngai ki he kakai. Koe poinia koe ko hanga upa koe mea nau whai ai. He ko hanga whatoa ngai. Koe lau maari e koe he tokanta wha, lau maari e sea kom kakato. O koe ke hanga maari e ke kakai. Ta koe koe nau mea nau toko nau tolu pe.
Kau kai ko me ia aku, me ia kakai. Ko hinga be ko hanga o hake ke whakamahino. I he lau a aku, he's a traitor. Pau na be na do ko au ia ko i whafof. I na do ki tua, whafof. Ko poini aku, ko COVID-19 te na walu ki he kakai ke pure i lele. Ka o hake o na ufofonga o maalunga nge mau. Tau aksio kita. Ko me e ko je no fau te ki no fau ke ura nga sa ta a o pe mai he se ko mit ka to ha fa ho e ke mapuni hongutu ke a wi ko tu ki ngutu ko poini o wa we ni ko pandemia tau ka ve ta i wa ta Ko whamalanga koe, kon pare mia, o kua uia o pe mai, whai pake hua ta api ukila maha ulu. Ai o koe, so koe ke whaho, ai ke umea koe. E hao pe ole a ke kahe ho eiki, ko mo mai mo te ngai koa, he wā ta ulu. O ngā te ngai koa, ai. Ai ke kako kui ngā ke whasi, a koe, ai tau kau whafonga e kakai. Mai nau ke, o atu koe ke puluhi whainga whakauga. Ai ho ha uia solo ko te o fia peau ka pau ko au te wal peau te ko fu kapinete ko fu ka be da mo mai ni nga fa pure nga nga fa tua pure nga ko ja pare ma ia ke va ko ia ko pare ma ko ngo yo kai ke fai moni a no nga we ke tu ha we i ka kai ke so fo i lolo ka wai ke walo o fai ki fatongi e ka polisi ko fangi me le pea to ta walu nai hoko ko palparema ko Kai. Biben mahalo ko tu ku mahina bit te ta ngata i be i ngahi si ko koko o ku fia be fake kakai fo noa ngahi aku tak ta ai be mo oni be tak ta du be o mata gi ene mo oni mo me aku tak ta tu i kai ko anga ni ho whakau kau mo viu ta polokalama mau pia i wiki koto. Ka kone au ke tau ka hau e hiri koto mo tore ka kai me. O ta tau ai ku ke pena i fe pe ku ke whafonga i fe hiri koto au ke he pare mia me ka minista mo ke mo tole ko ka whafonga mo tore ka kai o fono he kabineti mo ke mo tole koni toi tu ai kabineti. Pe kone osiko ya ose hiri ka kai. Te tau tari fie maari e be ko hae mea ko loto ke kakai. Ko whawhia be ko lo be ko tau wahe mo e kakai i he mama pa mo e ki kasa gonu ko e hulu ma upe i ngahi isi ko hoko. Ko wha malo at piven i he lava e prokalama e honi kata toki sio ka taim ke wika hau. Ke ta ki unu mai ki mua me whalai de ku ngā futuai e whalai de ko o ko ne au pena ke tūsite ko skamata fono messenger aku he kakai hano eke ko prokalama tu si te pure lulu kon de ova ko ke falai de ku follow ai funa dole he tari ka ko pape ke tari weekend ni na fa fale area ka ko we ka auta toxio time ai piben o fa tu mo nga we fai tongana Pero solo va ya pa malo de gainga i he lava ko ia ai prokalama ko ia fat fono fo pe mo e fa fonga tanta fitu paula piben pikal i honi pe aku fa malo la het ka ti motol tata fito ka modol ko ia mo kau mai modol te modol fanong e polokalama modol ko mo mai ngai fihu i ke lava o ave ke fa fofonga pe mo ki modol ko ke lava o fatonga i ho fihu i ke ave aku fa malo ko do at pe ka te modol tata fito ke ka sponsor ko na sponsor mai polokalama ko ni o ku mo ki modol ko ke mo loto ke ta ofi polokalama ia fa nga uhinga time tua ai o ku fono ai messenger da mo telefoni ho mo fitu daki mai ke whakahoko ka gu o whataonge pe to koni atu ka ki mo tolu ai polokalama hange koe ko whamanatu mau pe koe polokalama koe ni whatfonua koe polokalama ia whaandai ai whafofonga ke o mai e ne viu ki he ngahi mea koe ia o ku whakau hoko pe koe tonu ia pe ikai ka koe viu ia atonga ta fitu. Koe ngai polokalama ke he, ku whaata ia ke kau palofesa mo haifua, ke oma e nau viu. O ku ke ata pe mo koe a bina,
ka ko ke loto ke kau mai ke o mai ho viu e lava pe moia ke whakaata. Nā ku tala noa whuke hui ko o si i he ni iha ki mo dolu na mo loto ke o mai ka whafonga kakai ke interview ko toa ke mo whanau ke mo whehui. Hangai koe ni interview na dolu haki minite tolu noa ka tuku haki minite tolu noa ke mo whehui mai ke hu mai ki loto whehui ka tari atu he tōna ko ia. Ka ke mo mana tui ka whafonga kakai whemo i kina i he ngahi palani ma ngā awa kuna whai ka lahi taka ki nau tolu nau tala mai i ai pe taimi te nau tok ata ai te nau tok whaha mai ka taini miu nau whai ngata maki ai a koe tau ka hau o tau tui ka taimi campaign ia e mi lahi rewa ata rewa taimi ka whafonga ke nau campaign pe maua tau taimi le rei ke whakawhi ki nau tolu ke whai polokalama koe ia ka koe polokalama koe na mo te whotu maha no ua ke ai hapu i polokalama whakaata atu ke mo hu mai pe modolu ia o ata whakawenga pe mo hu mai rewa o tala noa ki ai o me whakaukau pe ke huko ki tua kai ai tamako o mene whakaukau o ngā pehe o ku whakaukau lahi ki whi polokalama ko ia ka koe ngā ka hoko whi polokalama ko ia ke kusio ke mauha taimi ki ai ke lava o tukumawahe wike kotoa whi hoa e ua ke whaia e tau whela whaki ko ia. Pea ka pau e aha taimi ki ai ke lava, e whia maamuha tau ka sponsor ki ai ki ngā ke lava o whalere whi polokalama ko ia. Aia o ku mo whakaukau pe ki ai, ka pau ko e mea e te tau hou ki ai, pe te tau whinga rewa ki hawhi hoa ua he wiki katoa pe. Whaava te tau polokalama he Vipon Media, kamata whi hoa ua ate whi kawenga, he umea koe nuku hoko ulahi pe u kawenga. Whatonga e u kawenga lahi koe ke lawa e ke tala noa, koe whafofoa koe hoa taha mako ngaini, te ke wawea u kawenga ai. Kai lawa ke oate u kawenga koe ia, ke tala noa mai koe mi apina, koe haho wakai ki ai. Pete nau whanongo pe me ka whafofonga ai, mo pureanga, me mea ki ho o whamatala. Ange koe lau. Koe umea kotoa pe tau tala noa ke ai, koe koe tonu ia pe koe hala. Koe anga ia ho view ki ai, mo ku whakaukau aku. Koe tonu mo hala tak taha whamau i pe koe mi apina, pe koe mea ia tonu ka koe pe kai. Ka koe anga e tau tuu koe ke kahau, mahalo pe koe wika hau te whinga ki wham, ke whinga ki whapapau i ki ai. Koe konga i taha, koe whamalo ke tau kau sponsor ko toa pe ku mo tokoni mai he polokalama. Ku kau e whatuwhanua fuki he polokalama o ku lere ano sponsor ana ia tae tuku. Ka whamalo atu ki ngai kau taha ku kaike nau sponsor pe whatuwhanua. Ka ku nau sponsor mai ai ngahi polokalama ko toa pe ku atu me heni. Ange koe ni ihe kumo ngau e ake e mau live stream. Hulu ho maari pe o putu pe o birthday pe ha. Au tokoni mo ia ki he tau ngahi polokalama ko kuwhai. E lawale rei ho whitu taki mai ke hulu ha o whangi polokalama pehe e tokoni mo ia ki hono whakalere koia o e tau polokalama e teo ke tau hoko atu. Hange ko whamatala o ko tau dere whuka tau Vipon Media o ke fund ki tau tolia e ha pureanga pe koha whainga kautaha o ku tike ke u ala ke ngahi mea ko ia o wakai talo ne fotu o lere ku whate fita peia i he whela o lao ku whai pia me heni pia me ngahi tokoni ku ke whai mai me apina pe ke ngahi business o ku mo tokoni mai ki hono whakahoko ko ia o ngā aue ko ni ke lere atu o te ai pe taimi toki whai aha kum tokoni ki he ngahi kautaha mo pureanga me hafua kau te ke maa taimi aku talo lere polokalama ke wakai e ngahi tokoni ko ia ko ngā ke lama tokoni ki tau ngahi polokalama. Ka ko uhinga e kua malo atu ki mo tolu ko toa pe ko mo tokoni mai ki hono whalere ko tau polokalama. Ko whamore more atu ki he ngahi hingoa. Nai whai kai polokalama e honi ko whatongia pe me ta whaaki ko ia Vipon Media e ko whamore more atu ka pau ku mention he whafofonga o hingoa o magatu unga i he ngahi whihu i pia moe whakatala no he ka vinga hoko. Hange ko e sea komit kakato ko e whafonga tonga tapwha
ku kol fa mole atu ke dik moa ka pa o ku toki tu a e whakatala noa whika waki mo ki moa ka nga isiu ia hoko pe au ku o mai mi whale area pe au ku whai e whakatala noa atu ku whakataonga pe o ku mahino pe au hinga pe ai whakatala noa ko ia ku whai pe ko hataha pe o ku mention ho hingoa o ku ate kol fa mole ka te modol ka tau hoko atu pe ko inga i hinga hime ko whahoko. Ko e kautaha ko ia ai South Pacific Loans o ku nau whahoko mau pe ai hono tokoni i ko ia Vipon Media ngai tau e ni fiha mo e tokoni ai kautaha ko ni. Stelek tupo pe me kautaha ko ia South Pacific Loans ka uke fia mau ha no. Fia mau ha paanga whawawawe ki ha whahinga whatongia pe. Ko e kautaha eni no iloa eni i he Pasifiki pia mo kakaitonga ko i Nusilani i Okalani ni. I he whika uoua ko ia Kevin Distrai, te ke lava mawai a South Pacific Loans, telefoni whaingo fua puka telefoni ana whamo ui, pa alau kia stare ki noa walu nge au, walu, hiva walu. Ko hota ko he whika whamo ui, koe ki ulo i puka hae mea te nau tae lava whai maau, te nau lava o whakamo ui maau. Koe walu, noa walu nge au, walu, hiva walu. Kakapahe ka ke lava ni ihi koe ni he ofisio tokoni ka koe. Ta piko tange ke lea ki he whaiwhikau ka starek tupou. Tene lava ia whai nga mea. Tika ke ta foka starek ia me whai nga taha. Ka tene lava tokoni ka te koe. Pe o atu ho no, pe tene whare i koe. Ka lava ai whaiwhikau tokoni ka te koe. Noa walu ngeau, walu, hiva walu, ki a starek tupou. Pe mai tau kau taha koe South Pacific Loans. Tene lava le rei kene tokoni atu maau i hao whahinga fia mau pe i he tainimi to o rewa telefoni o ke telefoni ki ai. Koe ongongo le rei e nia pia me he tau wharikoloa wala koe ia koe Page Fashion Store i loto nuku alofa. E kainga mo whatonga ia ngena e tāpuni wharikoloa mo ni te tu si te pure lulu. Tu a pure lulu. Nai whai ngā ue ki loto ke no te whale rei ke maa pia mo whaafu ofa ange ko inga ke whaingo fua ke te mo tole taimi te mo whetu take to ai ki ai kauhanga bea o hake lai tā ke tuku i atu ki ai ke wakai ki ai pia ko inga e tāpuni ia i he i ngahi aho ko ia o i kai ke ka koe ahoni walu a neuhu awa wharekoloa ke te koe ke lava atu ki ai. E osi mahalo ha menite fiha miheni e te ukolosi ki ai ke whahe tala noa mo kina tolu ke nau hulu mai ke ki wakai ki loto. Uta fo o lahi a pito na whahu ki ai. Ke ki ngata hane maa, whao fo ofa. Ke ki ilo puka hae mea e tai maa watu he Page Fashion Store. Whika hiva o e Whatawhihi Road i loto nuku alofa hanga tu ke tau moe pia building ai koku ai koe ofisi e atense ni ale pe mo ofisi uhila mga wha ko na ke ki he ba ke tima titisel ka ko e Whatawhihi ilonga pe ko Page Fashion ko du mo si loi lava hake ki ai o ko su pe ko la hita be ni ko lava ma wa ke dai ni mi ka ko inga e osa mini te hongful me heni te whenga ke u kolosi ki ai ke hulu mai tamai ki ke tori mo fili ai koe be madui koe be aluki ai te ke maue koe ai monu ia i hao au ki he Page Fashion Store i loto nuku alofa o kunau iai. Koe ngongo le rei e nia pe me he siu i moana Freight Services. Ko tau kautaha abe uta taha hiwa walu i he Tennessee Avenue i loto mangere. O ku mau atuai o stau mai na fuuta mea kai aisi. Talotonga, mani o ke ngenga, mani o ke hina. Ma koto atu ia mea i fukontei na ua koe ni te tau kai koto ai a Nusilani tau tofu pe. Wawe ki ai, whatau, i he siu i moana Freight Services, whika teau hiwa walu o Tennessee Avenue. Uta ki tonga, uta ki wawau pe ko whepe lava kautaha koe ni a Fredi o whai ai whahoko ai whia mau koe ni noa uataha, noa ono, hiwa tolu ono. Ia Fredi i he siu i moana Freight Services tēnā lawa o tokoni kia te koe. Koe tau kautaha koe ia
lei au ku lei pasi ko e kaudaha ko ni o ku ipe ka kuna ni kava I loto Brisbane ka pau ku ke whiinu kava ko kaudaha ena te ke aha hala na kava na dol kona pe ma no ngahi ya ke te koe ke lava o puke a ke fonua I he tanoa te tu taki ke lei pasi I he fika telefoni ko na wasia te screen tene lava o tokoni ke te koe I kava pe ka pau ke whea mau nau whare ko e kautaha ena whaka fōwha pito e nau ngahi nau whare I loto habe loto ko e fika telefoni ena ko asia tu a kui pe ke kunan senda taka ia ngahi senda la lahi au pito fo o pe whaofa no langa kunan senda na kuiai I he tisema o mamatai I he whaofa ko ia ngahi nau mohenga maupe mohenga la lahi lava mohe to ko fulu alui foi pe au ge mohenga to da ma ka to ape me ka da ga le pasi I fika ko na ona ki te frasi ha feitu ka ke au tonu ki ale ke to ko ne to ke te ko e tau ka da ko ia maka fa manatu ai akape royalty headstone pa me ka da ko ia ke no tu ngai kote ki he Kristutuku kote ko ia ke ngahi konferenisi printed hawala o ku I he kupesi tata te fito in Australia, New Zealand, Amerika tatau mai ha mo tau fituku ko ia ngai Kristutuku ngawe ake ka daha ko ni royalty Inc tahiwa valfa pe mai akape royalty la headstone pe mai royalty live stream ko ngai sevesia dol o fa ko te decime Brisbane fitu taki ai I hana whai kiki ko ngā tene lava toko ni ke te koe I hao fia ma o ka hoko mai. Ko tui mahalo koe o si peia e tau ngahi tuaki ko ia ko lava ke o atu mana tui pe tau wharekosi ulu I he Francis T. Dickens I Moenui Avenue I Orewa I mui ko ia I he Countdown o ku iai wharekosi ko ni koe best papa ia I he feitu uka doe East Coast te ke fitu taki a taholo Andoni e lava o whainga staila be tene lava be o telepoko I ho uluai I he Francis Dickens I loto o rewaya. Whamalo atu ai be I he lava koe tau proklama ka mo mea tau toki whelongo aki I he taimi ka hoko mai tae di whai ko ni ke ave ake tau proklama ko ia I hauni lava ke tau kauwhataha I hauni. He o Iawe funga whaatotoa no ngā peholato Te uri aki a hakusino Koe kuni hau no mo